Jovanova ljubav i odanost. I mi smo spoznali i poverovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav i koji prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva i Bog u njemu. Prva poslanica Jovanova 4:16. Ljubav puna predanosti i nesebične posvećenosti, ispoljena u Jovanovom životu i karakteru, predstavlja pouku od neizrecive važnosti za hrišćansku crkvu. Neki misle da je Jovan ovu ljubav posjedovao po svojoj prirodi nezavisno od božanske blagodati. Međutim, Jovan je po prirodi imao ozbiljne karakterne nedostatke. Bio je ohol, slavoljubiv i brz da uzvrati na omalovažavanje i uvredu. Jovan je iskreno želeo da postane sličan Hristu i pod delotvornim uticajem ljubavi Hristove postao je krotak i smeran u srcu. Njegovog ja nestalo je u Hristu. On se čvrsto pripojio živom čokotu, postavši tako sudeonik u božanskoj prirodi. Takav je uvek ishod neprekidne povezanosti sa Hristom. To je istinska posvećenost. U karakteru svakog pojedinca mogu postojati upadljivi nedostaci, pa ipak kada on postane pravi Hristov učenik, sila božanske milosti pretvara ga u novo stvorenje. Ali kad one koji tvrde da su hrišćani, njihova vera ne čini boljima u svakodnevnom životu, predstavnicima Hrista u sklonostima i karakteru, oni u stvari i nisu njegovi. Jovan je uživao u blagoslovima posvećenosti. Ipak, ovaj istaknuti apostol nije tvrdio za sebe da je bezgrešan, iako je hodeći u svetlosti lice Gospodnjeg stalno težio savršenstvu. On kaže da svaki koji tvrdi da poznaje Boga, a pri tom prestupa njegove zapovesti, daje lažno svedočanstvo o sebi. Iako treba da ljubimo duše za koje Hristos umre i da se zalažemo za njihovo spasenje, ne smemo praviti kompromis sa grehom. Ne smemo se ujediniti sa pobunjenicima i to nazivati milosrđem ili bratskom ljubavlju. Bog i danas traži od svog naroda da se, kao što je to činio Jovan u svoje vreme, neustrašivo založi za pravdu nasuprot zabludama tako pogubnim za dušu.